Dobrodošli na U sebi. Ove nedelje nastavljamo serijal o identitetu u ljubavi i istražujemo kako naše unutrašnje slike o sebi oblikuju odnos. Ljubomora nije samo pitanje poverenja u partnera, ona je pre svega ogledalo našeg osjećaja identiteta. Kada kažemo plašim se da će me prevariti ili ostaviti, ono što zapravo govorimo je nisam sigurna da vredim dovoljno. Drugim rečima, ljubomora ne pokazuje ko je naš partner, nego kako mi doživljavamo sebe. Ljubomora se često doživljava kao reakcija na partnera, na njegovo ponašanje ili poruke ka spolja. Ali psihologija nam pokazuje da ljubomora ima mnogo više veze sa nama, a vrlo malo sa partnerom. Ljubomoru definišemo kao složenu emociju koja u sebi nosi strah, nesigurnost i bolnu misao da neko može da nam uzme ono što je naše. To nije samo osjećaj, već unutrašnji alarm koji se pali kada sumnjamo u sopstvenu vrednost. Ako u sebi nosimo nesigurnost, svaka sitnica u ponašanju partnera može biti pretnja. Ljubomora nije reakcija na postupke partnera, već signal da naš identitet nije stabilan i da se plašimo da izgubimo ljubav koja nas definiše. Važno je razlikovati ljubomoru od zavisti. Zavist kaže, želim nešto što ti imaš, a ljubomora kaže, bojim se da ću izgubiti nešto što ja imam. Zavist se okreće prema drugima, a ljubomora nas vraća ka nama samima i našim nesigurnostima. Naš identitet se gradi od najranijeg iskustava. Ako smo kao deca dobijali ljubav uslovno, samo kada smo dobri, poslušni ili kada se borimo za pažnju, u nama se ukorenila poruka da se ljubav lako gubi. Ako tada naučimo da ljubav znači nesigurnost i gubitak, kasnije u vezama nesvesno ponavljamo isti obrazac. Ljubomora tada nije samo strah da ćemo izgubiti partnera, već stari strah deteta da će izgubiti ljubav, a sa njom i osjećaj sopstvene vrednosti. Kada naš identitet počiva na nesigurnosti, ljubomora prerasta u začarani krug. Za vezu ona postaje otrov, partner se osjeća zarobljeno, svaki razgovor pretvara se u ispitivanje, a poverenje polako nestaje. Za osobu koja je ljubomorna, posljedice su još dublje. Stalna napetost, pad samopouzdanja i sve veće oslanjanje na partnera da potvrdi našu vrednost. Ljubomora ne ugrožava samo odnos, već razara onoga koje osjeća jer hrani staro uverenje. Nisam dovoljno dobar. Iz ovog začaranog kruga se može izaći. Prvi korak je da ljubomoru ne posmatramo kao dokaz partnerove krivice, već kao poruku o sopstvenim ranama. Kada osjetiš ljubomoru ne potiskuje, reci sebi, ovo je moj strah, a ne partnerova krivica. Zapitaj se, šta u meni izaziva ovaj strah? Koji deo mene veruje da nisam dovoljno vrijedna? Umjesto da tražiš potvrdu od partnera, radi na svom identitetu i samopouzdanju. Gradi sopstvene vrijednosti kroz hobije, prijateljstva i lične cilje. Umjesto optuživanja, reci partneru, plašim se da nisam dovoljno dobra, jer iskrenost gradi bliskost. I vežbaj poverenje. Slobodna ljubav može da postoji samo tamo gde postoji prostor za oba identiteta da rastu. Kod ljubomore skoro nikada nije stvar u tome koga volimo, već u tome kako vidimo sebe. Kada zavirimo iza tog osjećaja, otkrivamo da put ka zdravijoj vezi počinje u nama. Kada prepoznamo da je njen pravi izvor u našim nesigurnostima, otvaramo vrata da gradimo identitet koji je stabilan i slobodan. Tek tada ljubav može da bude prostor poverenja, a ne kontrola. Što više verujemo sebi, to manje strahujemo od toga da ćemo izgubiti drugog. Ovo je bio deo serijala Identitet u ljubavi, putovanja kroz teme koje nam pomažu da bolje razumemo sebe i svoje odnose. Od sljedećeg videa selimo se na teren prepreka i problema i govorimo o tome zašto zdravi odnosi zahtevaju frustraciju i razočaranje.